Ngizoqala ukubingelela. Ungasahlabelela nje mntaba ababingelela uhlala endabeni isikhathi. Ngizoqala ukubingelela umkhosi omkhulu wasezulwini isandanezwe. Igama nguNdumiso ngokwaKhumalo. Ngiphuma kuseZimbabwe. Endaweni okuthiwa kuseBlandri. Okokuqala ngizoqala ukuvela uxolo ngoba ngafika lana ngo-2016 ngithunyiwe. Ngangithunywe ngubabamkhulu uBombela nesizwe samaNtungwa eSandanezwe. Kodwa ngokwesaba angizange ngikusho lokho engangithunyiwe. Kodwa sebenginikeze 2.5 years yokuphila emhlabeni ngoba lokho ababengithume khona kangikwenzanga. Kwafika ngumkhulu wathena unguShembe. Wathi ngiye eSandanezwe. Nguyena umsunguli webandla lamaNazaretha. Wathi uhambe eSandanezwe ufike ubatshele ukuthi khona izwe laseZimbabwe ngelethu thina isizwe samaNtungwa. Babe nabo Khumalo, uKhumalo ngisho umnikazi wegama njengoba kuthiwa singoKhumalo babe nabo umzilikazi iqhawe laseMantungweni. Bathi mawufika ubatshele eSandanezwe ukuthi uhambe omama bakwaLesine baye lapho kwangena khona iqhawe laseMantungweni ngenxa yokuthi alihambanga nengilosi uSandanezwe. Kwathiwa kulapho kufanele liye khona uhambe omama bakwaLesine. Kwafika inkosi eyathena inkosi uThingo yahamba nami mangisezweni laseZimbabwe yangikhomisa lapho kwangena khona umzilikazi kaMashobana lapho exactly wangena khona eqhuba khona inkomo. Kodwa wathi kufanele kuhambe iSandanezwe. Kodwa ke ngiyaxolisa ngoba sengiye ngaqala kubaba ngabi kudaba kubaba ngabi kangeSandanezwe. Ngakho lokho senginecala elikhulu ezulwini. Sebethe okhokho bangithatha mangakwenzanga lokho senginikeze 2.5 years. Bathi izwe elangale eZimbabwe sebe yibona abalibophile alisaphefumuli balibophe zonke izinkalo. Bafuna ukubona ukuthi khona kuyogcina abantu kuyogcina laba bantu abathi bangamandebele noma kuyogcina bona isizwe samaNtungwa. Ngakho bengicela uxolo lingixolele ngize ngize eSandanezwe. Kwathiwa khona uSandanezwe iyona ingilosi enkulu ebheke wonke amabandla akoShembe. Bathi zonke ingilosi izona ezikhothama kuSandanezwe. Wathi umqali wendlela isilwane engafanele ngisidle esingcolile ukwedlula kuzo zonke izilwane ngaphansi komthunzi welanga inkukhu. Wangitshela lamhla ukuthi ufika ku-second time phinda ngayidla inkukhu today. Mina bengisonto eZCC. Kwafika umqali wendlela kwafika inkosi inkosi langa. Ngangipheke mine estofini yadlula yale efika yama straight kimi. Yathi wena mfana khipha udoti lo ufaka esifubeni. Akusikhona lapho esakuthumela khona thina sisizwe samaNtungwa. Thatha leni into ifaka esifubeni uyayilahlela eDorfontein. Lapho wayekuthumela estation lana ngoba ngangazi ukuthi ngithunyelwa eSandanezwe mina uShembe ngangamazi. Ngakaze futhi ngizwe ngoShembe. Ngakho ngithi ngicela imthandazo tokhokho bami bengangithathi ngoba konke lokho bengithume khona kangikwenzanga. Kwakungekwesaba ngoba nami ngumntwana ngoba masikhula abantu bakutshela ukuthi hey kwaZulu akudlalelwa nathi sithathele ukuthi hey uzofuka ukukhuluma mhlawumbe ukhulume wrong. Inkosi uNyazi ngayazi kanje. Umqali wendlela wathi mayefika kimi wathi ngifuna ukuyembatha inyama entsha. Ngabuza ngathi ngubani lona ofuna ukumembatha wangitshela ngegama. Umuntu engafikela kuye ngafikela kuFanten ngaleso sikhathi. Ngafa ngumtshela amagama ngangabazi inkosi uThingo ngangitshela inkosi. Kungakho ngizelana ngoba ngiyamazi enguye engithunywe kuye. Amen. Bekuthiwe mangifika lapha ngithi babamkhulu sengifikile. Wena abantu basemhlabeni abakubiza ngoNyazi lwezulu nguyena uBombela isitimela samaMpondo. Uyena owangithumela futhi umqali wendlela. Ngoba kufanele sikhulume lokho abantu bebekwazi singesabi. Ngoba ukufa abantu bathi uma ukhuluma uzofa basingesabi ukufa abantu basezulwini. Wangithumela umqali wendlela wathi ngiyetshela uHadebe lona olana. Wathi uhamba uyemtshela ukuthi umuntu oyomlungisela into zakhe bokwaHadebe
unyazo lwezulu waya. Ngifuna ukuthi libe kwazi lona uHadebo la, ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu bathi behleli bethi hayi izinto abantu abayikhona bayaya enkosini uNyazi. Wathunywa mina, wafika uHadebo wabuza wathi unyazo lwezulu ngubani, buza abantu abaseNatali, bathi inkosi yasebuhleni. Waya khona uthe buya wangidinga, wathi awumfoka Khumalo ngiyabonga, sengibuya khona enkosini uNyazi lwezulu singilungisele kwakithi kwaHadebo. Amen. Yenzela ukuthi nathi mase enkosini uNyazi lwezulu umqali wendlela, ngoba nguye umsunguli webandla lamaNazaretha. Amen. Izwe laseZimbabwe liboshiwe, ibona abazolikhulula, kodwa kuthiwe khona kufanele kuhambe omama abakwalesine abakwaseSandanezwe. Mabe ngitshela ngo-2016 bathi befike behlabelele iculo elithi mbongeni uJehova maNazaretha. Amen. Ngiyabonga. Amen. Kodwa ongakhulumanga ngoba umshumayeli kufike umuntu wathi yena ungukhumo ungumkhabelo ngudinango. Mina ke umshumayeli angaze ngisondelene naye, bengiqala ukusondelana naye ngeviki eliphelile ngibheke emehlweni. Uthi yena ungukhumo ungumkhabelo ngudinango. Ungathi mina bengiphethe ubisi, ngalibona lolu ubisi luphume esandleni sami lusiya kulona umuntu. Mayefika lana uthi mfoka Khumalo, ukukhanya okwendlele yakho kusezandleni zami. Ngakho ngenzela ukuthi kusasa akaphakanyiswa yimi ubaba umkhabela, kuthiwe ngiye kuye. Kungakho ngibike ebandleni, thina isizwe samantunga siyamazi ubaba umkhabela. Amen. Thina oKhumalo omntungwa ombulazi naboshembe siyamazi umkhabela. Amen. Uyena osiphathe ingilosi yezwe lakithi elamantunga. Izwi lelana laziwa ukuthi yingi laseZimbabwe, kodwa ezulwini intungwa lendi. Lapho kwalala khona iqhawe lasemantungweni umzilikazi kaMashobana. Abanye ke babethi umzilikazi wabaleka, cha, wayethunyiwe. Uthi umqali wendlela hamba uyebatshela ukuthi indlela yesiyahlahla umzilikazi sihlahlekile, kodwa ingilosi yakhokhela ngisandayezo. Inina ekufanele lesilungisele izwe laseZimbabwe. Ayikho